Poštovani prijatelji, NATO bombardovanje je, da vas podsjetim, trajalo od 24. marta do 10. juna 1999. godine. Podsjetit ću vas da je NATO agresija učinjena bez saglasnosti Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija. Isto tako u napadima koji su bez prekida trajali 78 dana teško je oštećena infrastruktura, privredni objekti, industrijski objekti, škole, bolnice, obdaništa, crkve, manastiri, spomenici kulture, medijski servisi. Ono što vam želim reći jeste da i procene štete koje se izračunavaju do današnjeg dana su između 30 i 100 milijardi dolara. Takođe, broj žrtava se takođe još uvek prebrojava. Kreće se oko 3.500 ubijenih i oko 12.000 ranjenih. Posledice bombardovanja i danas osjećamo. Te posledice su i ekonomske, i zdravstvene, i socijalne, nažalost i psihološke. I ja ću vam reći još nekoliko detalja koje su vezana za nekoliko ovih aspekata. Tokom NATO agresije iz aviona A-10 ispadali su projektili koji su spravljeni od osiromašenog uranijuma. Ti projektili su bili kalibra 30 mm i svaki je nosio pojedinačno oko 273 grama osiromašenog uranijuma. Na teritoriji Republike Srbije postoji oko 117 lokacija koje su evidentirane na mapama kao mesta, kao lokacije izuzetne kontaminacije. Ali ja bih se vratio na zdravstveni aspekt ove teme i počeo bih upravo od osiromašenog uranijuma. Osiromašeni uranijum, naime, se proizvodi i on predstavlja u stvari nus produkt prilikom jednog prirodnog procesa, odnosno obogaćivanja prirodnog uranijuma u nuklearnim reaktorima. Predstavlja u stvari istrošeno nuklearno gorivo. Možemo reći da njegove karakteristike su takve da ima izuzetno veliku gustinu. I upravo zbog tih osobina izuzetno je, dakle, dobar, po znacima navoda, za proizvodnju municije koja razbija i probija debeo čelični oklop do 1 metra. Međutim, pored tih vojnih osobina, on ima izuzetno teške i značajne toksične osobine. On ima svoju toksičnu radiološku komponentu, koja dominantno zavisi od prisustva radioaktivnih izotopa, zato što je reč o istrošenom nuklearnom gorivu, gde osim ovog osiromašenog uranijuma najčešće stoji i plutonijum. To je takozvani prljavi osiromašeni uranijum i na najvećem broju lokacija o kojima sam govorio nađen je upravo prljavi osiromašeni uranijum. Ali osim ovog radiološkog toksičnog dejstva, on ima izuzetno značajan hemijski toksični efekat. Naime, to je supstanca koja vrlo brzo oksidira, koja vrlo brzo gradi, dakle, uran 4, uran 6 soli i vrlo brzo formira takozvana uranil jedinjenja. Do čega dovode ta uranil jedinjenja i uopšte kakav je to hemijski efekat osiromašenog uranijuma, reći ću vam. Naučno je dokazano sledeće. Izlaganje osiromašenom uranijumu izaziva toksične efekte na bubrezima. Ovo je sve naučno dokazano, dakle. Osiromašeni uranijum je pokazao izuzetno citotoksično, znači oštećuje ćelije, genotoksično, oštećuje nasledni materijal i kancerogeno delovanje, izaziva rak u studijama na životinjama. Epidemiološki dokazi pokazuju da uranijum izaziva reproduktivne poremećaje kod ljudi. Dokazano je da kod glodara i žaba uranijumove soli o kojima sam govorio, rastvorljive u vodi, imaju teratogena dejstva. I to nije sve. Mnogi efekti i mnoge efekte je teško naučno dokazati. Govorimo o negativnim toksičnim efektima. I opet to nije sve. Nažalost,
u toku NATO agresije nisu gađani samo vojni objekti. Podsjetit ću sve vas da su u toku NATO agresije stradala i ona postrojenja koja su bila ekološki rizična. Govorimo o industrijskim postrojenjima, govorimo o fabrikama boja i lakova, govorimo o elektroenergetskom sistemu, o depojima nafte, depojima mazuta, o petrohemiji, gde se mnoštvo izuzetno otrovnih supstanci oslobodilo i izlilo u našu životnu sredinu. Reći ću vam i koje su. Najvažnije i najtoksičnije među njima su amonijak, piraleni, azotni oksidi, benzen, dioksini, dihloretan, vinil hlorid monomer, fenoli, fosgeni, hlor, klorovodonična kiselina, stiren, sumpor dioksid, teški metali i tako dalje. Efekti ovih supstanci su takođe dugotrajni, izuzetno toksični. Ne bih da kompariram šta je otrovnije i šta je gore za ljudsko zdravlje i životnu sredinu, da li je osiromašeni uranijum ili ovi otrovi koje sam pomenuo. Upravo komisija na čijem sam čelu, koja je formirana od strane Narodne skupštine Republike Srbije, se bavi uticajem svih ovih supstanci i na ljudsko zdravlje i na životnu sredinu. Reći ću vam šta je komisija do sada uradila, želim da i na ovaj način, zato što izuzetno poštujem ovaj skup i organizatore ovog skupa, da vam saopštim do kojih smo rezultata došli i šta smo sve uradili. Na početku reći ću vam da je i nama veoma značilo istraživanje koje je sproveo italijanski parlament, tačnije komisija italijanskog parlamenta koja je u više saziva i u više navrata istraživala ovu problematiku. Gospodin Gian Piero Scanu, poslednji predsednik komisije italijanskog parlamenta, je bio prvi svedok pred komisijom srpskog parlamenta. To je čovek koji je izuzetno slobodouman, istinoljubiv. To je čovek koji je uspeo, zahvaljujući svojoj hrabrosti i svom istraživanju, da pomeri određene granice. Naime, zašto je uopšte komisija italijanskog parlamenta nastala? Dakle, Italija predstavlja jednu vrlo ozbiljnu zemlju, vrlo ozbiljnu državu. Italija je imala jedan ozbiljan problem oboljevanja svojih vojnika na Kosovu i Metohiji. To je bio osnovni motiv zašto je ta komisija italijanskog parlamenta formirana. Naravno, u toku rada te komisije, kako mi je prenešeno od strane članova te komisije, gospodina Gian Piera Scanua, susretali su se na mnogo prepreka i na mnogo opstrukcije u radu. Ali ono što je bitno, uspeli su da dođu do cilja. Uspeli su da dođu do određenih dokaza koji nedvosmisleno i u svakom smislu pokazuju uticaj tih faktora sredine na italijanske vojnike, ali i civile. Evo, ja ću vam navesti nekoliko svedočenja iz te studije, koje su vrlo bitna i koje smo mi takođe uzeli kao polaznu osnovu za naš rad. Gospodin Giorgio Trenta, to je jedan čuveni italijanski naučnik, inače on je predsednik Udruženja za zaštitu od zračenja Italije. On je izjavio sledeće: osiromašeni uranijum je odgovoran za stvaranje nanočestica i mikroprašine koje mogu izazvati tumore od kojih su oboleli i naši vojnici, upućeni u vojne operacije u zone u kojima je intenzivno korišćena municija sa uranijom. Naime, o čemu se tu radi? Prilikom ispaljivanja projektila, projektil je napravljen da gađa oklopna vozila. Prilikom pogotka, dakle, kada pogodi oklopno vozilo, dolazi do izuzetno velikog sagorevanja. Temperatura je preko 3000 stepeni. Dolazi do formiranja jednog značajnog oblaka nanočestica i mikroprašine od osiromašenog uranijuma. I upravo ovaj naučnik smatra da taj oblak dovodi do pojave i da te nanočestice i mikročestice dovode do pojave raka. I da su te nanočestice i mikročestice uzrok oboljevanja italijanskih vojnika na Kosovu i Metohiji. A reći ću vam još jednu stvar. Italijanski vojnici su ušli na prostor Kosova i Metohije bez ikakve zaštitne opreme. Za razliku, na primjer, od američkih vojnika koji su ušli pod kompletnom zaštitnom opremom na tu teritoriju. I naravno, kao posledica svega toga, oni su imali oboljevanje.
Osim ovog svedočenja, pomenuću još jedno koje je za mene bilo vrlo upečatljivo, ne samo zato što sam lekar, već zato što je bilo, vidjet ćete i čućete, dakle, vrlo značajno i u daljem toku. Gospodin potpukovnik Ennio Lettieri, to je čovek koji je bio komandant zdravstvenog vojnog dela sektora italijanskog u Metohiji. On je izjavio sledeće. On je izjavio, dakle, sledeće. Izjavio je da su italijanski vojnici više od godinu dana konzumirali vodu gde je koncentracija kancerogenih supstanci izuzetno visok i ovo što je on izjavio dokumentovano je u laboratorijama u zapadnoj Evropi. Dakle, ta voda je namenjena za snabdevanje italijanskog kontingenta i tako dalje i tako dalje. Ono što je za mene bilo karakteristično jeste da je i sam gospodin Ennio Lettieri oboleo. Nemam informaciju da li je živ. Mislim da je oboleo od Hodgkinovog sindroma. Takođe, želim da vas obavestim da sam kao predsednik komisije preuzeo kompletnu dokumentaciju Komisije italijanskog parlamenta sa svim svedočenjima. Bilo je preko 300 svedoka. Podsjetit ću vas da Komisija italijanskog parlamenta ima mogućnost tužilačke istrage. Za razliku od našeg parlamenta, dakle, njima parlamentarni poslovnik daje veću širinu. I samim tim i njihovo istraživanje su bila šira i sa širim ovlašćenjima. Ono što mi je takođe bilo značajno jeste da sam od gospodina Gianpiera Scanua ne samo dobio garancije, već smo dobili jednu vrlo blisku saradnju gde je svaki član Komisije italijanskog parlamenta koji je to želeo, dakle, mogao da bude naš svedok, a takođe i njihovi tužilački timovi su nama na raspolaganju. I ja im svesrdno na tome zahvaljujem. Paralelno sa ovim aktivnostima, ja ću vas izvestiti da je Komisija Narodne skupštine Republike Srbije, koja se bavi ovom problematikom, prikupljala podatke na sasvim drugačiji način. Ne samo putem Komisije italijanskog parlamenta, već prikupljali smo podatke od svih zavoda za javno zdravlje. Prikupljali smo medicinsku dokumentaciju svih ljudi, svih lica koji su imali direktan kontakt sa kontaminiranim terenom. Mi smo kao komisija bili u Vranju, u Pčinjskom okrugu, gde smo obišli sela koje su na mapama, koje su vezane za bombardovanje projektilima sa osiromašenim uranijumom, nalaze, dakle, a to su sela Bratoselce, Borovac, Reljan, Brdo Pljačkovica, gde se nalaze i Releji i tako dalje. Ono što je za mene bilo karakteristično u toj poseti, recimo, i u tim posetama, jeste da smo, na primjer, u Vranju imali susret sa ljudima iz sela Bratoselce. To je selo koje ima manje od 300 stanovnika. Samo tog dana smo mi evidentirali 3 tumora mozga. To je 1% stanovnika. Samo tog dana smo iz tog sela evidentirali 2 dečije maligne bolesti krvi. Dakle, 2 deteta obolela od maligne bolesti krvi. Mi kao ozbiljni naučnici ne možemo graditi statistiku na nivou jednog sela, ali mene lično kao lekara, kao humanistu i kao čoveka, ti podaci su duboko zabrinuti. Isto tako, imali smo susret sa ljudima koji su neposredno nakon NATO agresije dobili zadatak, radnici su inače komunalnog preduzeća bili, dobili su zadatak da ograde žičanom ogradom teren, reon Brda Pljačkovica, odnosno to je potez gde se nalaze televizijski releji. Od tih 40 ljudi, više od polovine je preminulo, od toga većina od malignih bolesti. Svi ili većina imali su neke kožne manifestacije, od crvenila do hroničnih ulceracija, odnosno onih živih rana, nepoznate etiologije. Dakle, sami dermatovenerolozi kod kojih su išli nisu mogli da objasne etiologiju, dakle, genezu tih bolesti, tih kožnih manifestacija i ostale su praktično bez postavljene definitivne dijagnoze. To je sve ono na čemu insistiramo u smislu utvrđivanja istine. Jer se istina mora utvrditi. Mora se utvrditi zašto je ta populacija obolela na taj način. Zašto sa tom vrstom patologije.
To je bitno za sve nas. To je bitno za ceo svet u ostalo. Osim prikupljanja podataka na ovaj način, mi smo od samog starta, dakle od formiranja komisije, krenuli u izradu, odnosno u jedno naučno-medicinsko istraživanje, zajedno sa Institutom za javno zdravlje Milan Jovanović Batut. Mi smo ispitivanja radili na deci. Analizirali smo sve generacije dece koje su rođene nakon 1999. godine i delom pre. Zašto na deci? Zato što kod odraslih postoji mnoštvo faktora rizika, kao što je pušenje, dijabetes, gojaznost i tako dalje. Mi smo hteli na taj način da izbijamo argumente, da studija bude s jedne strane objektivna, ali i da izbijemo argumente svima onima kojima je negacija na srcu, koji samo znaju da negiraju bez argumentacije. I suštinska stvar je upravo to, da uradimo ispitivanje do kraja. Ovo je početno istraživanje. Znači, šta smo dokazali ovim početnim istraživanjem? Ono što je karakteristično jeste da smo u grupi dece od 5. do 9. godine našli naznake statističke značajnosti. Šta to znači? To znači da je na decu u tom uzrastu određenih generacija delovao određeni toksični faktor, koji je doveo do toga da deca budu podložnija nastanku malignih bolesti. U ovom slučaju maligne bolesti krvi. To je nešto što mora da upali alarm. Ne samo u ovoj zemlji, u svetu, u Evropi pre svega i u svetu. Da brižljivo uradimo analizu do kraja i da utvrdimo i identifikujemo tačan uzročnik. Šta je to? Koji je to faktor koji je doveo do ovakve situacije? Ovo je vrlo bitno i dugoročno i kratkoročno. Da li postoji nešto što je bitnije od zdravlja naroda? I uz to prikupili smo mnoštvo naučno-medicinske dokumentacije i dokumentacije koja je vezana za život u sredinu i u zemlji i u inostranstvu. I dakle, naša baza podataka kao komisije je sada već ogromna. Ja sam inače zbog specifičnosti, zbog senzitivnosti ovog problema zatvorio sednice komisije za javnost. Ali dokumentacija će jednog trenutka biti otvorena, ja vam dajem reč. S druge strane, mi iz ovih razloga koje sam pomenuo moramo da utvrdimo istinu. Moramo zbog naše dece, moramo zbog nas samih. I naravno, nikada, ali nikada ne smemo da zaboravimo. Hvala vam.